Pčele u proljeće sve intenzivnije lete okolinom i u košnicu unose nektar, cvjetni prah i vodu. U košnici se iz dana u dan pojačavaju aktivnosti. Brzo se proširuje leglo, priprema se hrana, prerađuje i konzerviše polen. Zadatak pčelara je da pomno prati razvoj pčelinjih društava, blagovremeno proširi pčelinje gnijezdo, podstakne razvoj legla, slabija društva pripoji jačim i kontroliše zdravstveno stanje. U ono vrijeme kad sam počinio pčelariti 80. godina, pčele su tad bile napadnute varovom. Moglo se primijetiti da pčela bez krila hoda ispred košnice i opstanu. A u novije vrijeme tu su vjerovatno utjecali neke zarazne zarazne bolesti koje utječu preko varove na zdravlje pčela. Zbog toga ja u proljeće primjenjujem, pravim svoje pogačice sa svojim medom, šećer, sameljem, dodavam bijeli luk kao prirodni antibiotik. Neko stavlja još dodatno limun, mora i sirće divljih jabuka i to je obavezno za imunitet pčele kao i samom čovjeku što je potrebno. Tu možemo primijetiti da sam stavljao neke pogačice. S obzirom, ovo je period već april, u martu mjesecu sam proširivao moja društva sa satnim osnovama, što je jako bitno za samu pčelu. Izleže se zdravija, krupnija pčela i utječe za varovu, manje utjecaj problem sa varovom. To sam obavio 2-3 satne osnove dole sve leglo. Ovo sam prije dan, dva rokadirao i možemo primijetiti ovdje u gornjoj zoni sam stavio satnu osnovu koju su već počeli prije dan, dva da rade. Dao Bog u prirodi ima, maslačak je krenuo, vegetacija kod nas malo kasnije u odnosu na Banja Luku, ali to je to. Znači, pčelarima bi preporučivao, već je trebalo da doda, ja sam maltene svakoj dodao po 1-2, nekoj 3 satne osnove, sve zavisi od jačine. Ranije sam stavljao neku pogačicu, sada može stimulativno sa sirupom 2:1. Ovdje ja mogao preporučiti moju praktičnu jednu hranilicu koja se nalazi i ljeti i zimi i tu mi zgodno uspijem. Isto preporučio sirup da ja praktički im dajem ujutru kad pčele rade od 9 sati do podne. Tada one izlaze, stimuliše taj dodatni sirup i izlaze u prirodu i donese i bolje radi. Taj princip je bolje nego uveče davati kad je vrijeme hladno. To toliko oko značaja proljetnog razvoja. Znači, kako mi priđemo pčelu, tako će ona nama dati. Što se bolje razvije u paši, pčela će više i donijeti meda. U proljeće se postavlja ram građevnjak kao biološki metod borbe protiv varove. Ram se stavlja u centru legla kada je prisutnost legla najveća i koje je najinteresantnije za varovu. Ram lovac stavlja se kao jedini ram sa otvorenim leglom. Tako se ženke krpelja varoje napadaju ponuđene larve. Kada leglo bude potpuno poklopljeno, ram se vadi iz košnice i pretapa. Postupak se može ponoviti. Ovaj region i šire bilo je više nego loše. Nije bilo unosa, tako da bilo jako potrebno i neophodno u avgustu mjesecu i početak septembra da se stimuliše matica da ne prestaje leglo da leže. Mislim da je više utjecao taj problem nego problem varove što mnoge pčele stradale. S obzirom da nije bilo nekog unosa, ja sam prošle godine jeseni iskoristio priliku da sam smanjio dosta pčela, ojačao osnovna, od 3, na primjer, pravio sam jedno društvo i bolje je stalno da prezimi jedno jako društvo nego 10 i više slabih. Tako da su mi 100% izimle i ja sam jako zadovoljan sada u ovo proljeće sa razvojem. Poznato je da postoji tiha paša, takozvana tiha paša kao što je kod nas, gdje
i selektivna paša. Selektivna paša je paša gdje je bagren, uljana repica, gdje za jedan dan mogu više donijeti nego za 20-30 dana na tihoj paši. Ovaj med na tihoj paši zato je kvalitetniji, pošto pčela njega u košnici sabere, sazrije bolje. Pčele se redovno prihranjuju, a posebno za vrijeme hladnih, kišnih, vjetrovitih dana, kada su letovi onemogućeni. Važno je da se prihranjivanjem ne izazove grabež. Ukoliko se pčelinje društvo nalazi samo u plodištu, a maksimalno se razvija, obavezno je dodati što prije nastavak sa saćem ili satnim osnovama.